Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Vicky. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Vicky. May saak a full-time housewife. Ititad amin nilakay ko dagiti pagkasapulan ti pamilyami. Ken awan ti makunak iti dayta. Nangato ti saad nilakay ko iti universidad a pagisursurwan na. Agtawanan iti 50 ket 5 nilakay ko. Nasingpet nilakay ko. Ket no kasta nga agapa kami, ibaga dagiti kakabagyak asyak ti akimbasol. Isu nga adda amin kankwana ti simpatsyada. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Vicky. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mami, inapayumanin ni Daddy. Apay, imbaga na. Nakaungungat kayo talaga, Mami. Saan mo nga ibaga ti kasta, Gemma? Ta saan mo nga amuti puon kan gapo ti amin? Kanayon nyo nga apaan ni Daddy. Gaputa saan nga tagtagari. Mapan ka numangan ijerwar. Sapay paborito na ti linutok. Apay nga min akanayon nyo nga ungtan ni Daddy. Oh, bayaw. Apay nga inawis nak dito'y pag-iinuman. Tapno adda kadwa nga ginom. Panunutan to manen ni Vicky ang nagchiksak. Inapan nakamanan ni Vicky. Hawan nga ron. Kasi dyan na atalaga. Nangiwat atalaga ngamin. Paspasin siya aklatan, bayaw. Una, anyangay nga rod. Ngam saan ka amadanagan. No agkita kami, bagbagaak. Agyaman ak bayaw. Mabit lang ha. Agordarak iti inumenta. Birlaeng, bayaw. Wen. O sige, tayo nak agorder. Ha? Nakainom kayo, Daddy? Basit laeng, iha. Hala, mangag na kayo manin ni Mami. Ayan na aya. Agbuy-buya iti TV. O sige, tayo na kon maturog. Ag-sorry ka nga minin kan kuana, Daddy. Wen, agsorry akon. Tapno malpasan ti gulo. Di yung amin ar-aramiden dagiti banag asaan na akayat. Sorry, bakit ha? Saan ka nga agungat kanyak? Sorry ka, sorry. Ngam ar-aramidam mo. Saanen? Ikarik. Nagado a babae ang mga ayab kan ka iti babe. Si kakit dimit. Close ak lang ngamin kadakwada. Isu akasta ti awag da kanyak. Kasta kami di trabaho. No kaano matalimakay ka, isumat ti panag-chicks mo. Mamin ano ka di nga ibagakken ka nga awan chicks ko. Ala ka din. Lepasen tanda ito nga isyo. Bakit? Vicky, napan nagtrabaho ni bayaw. Wan manong, itaypay. Ang mga no inapam manan. Gaputan naginom kami, idi na minsan. Naginom kayo manan? Kasano, inapam ka no manan. Gagangay na manong, kasta talaga ti agasawa. Nasingpat nila kay mo, ading ko. Ngam kanayon mo nga apaan. At nangarod na basa kaya inbox na. Swerte ka kit di, Vicky. Tanasingpat nila kay mo. No sabali laang a Mr. Dayta. Dangran na ka. Saan ama iturad nila kay kung aramidan day ta kanyak manong? Nakasingsingpat nila kay mo. Di mo kumaapapaan. Mang Kanor? Apay, sir. Nakitam ka din ni Kevin. Saan met, sir? No kastoy nga oras, at da klase na. Mabalin ka diya si kalaangan timang ted iti daytoy kankwana? Ket, wena, sir. Sige, panawan kan. Aguray kayo, sir. Ay na,
nakabutbuteng met nga gamanda ito nga envelope. Kwarta met gayam ti kargana. Basta itad mo kan kwa na. Amom ka di, Vicky. Swerte ka. Nagagat ka na singpat nila kay mo. Uray si ka. Swerte ka mat, saan ka di? Ay, anyamot nila kay ko. Pasaray magudwa di sweldo na, gapo iti bisyo na. Ay, dayta ti pagmayatan na kanila kay ko. Taawan apulos bisyo na. Kat apay nga rod nga papaam? Kasano? Ada na basa ki inbox na. Aw-awagan na iti babe. Day talaang, nagsuspetsakan? Amom, uray no inapak nila kay ko. Naanos lata kanyak si ka. Iso nga rod ako aswerte kakankwana. Sa bagay. Iso ademon apaan nila kay mo. Manganta yun, Gemma. Ni dadim ngay. Adda kasarsarita na iti cellphone na, mami. Ne, itay pa'y dayta ah. Saan ka di pa'y analpas? Madama pa'y matama kisarsarita. May sa orasan ang makiteltelebabad ni dadim. Jay siguro katrabahuan na Abak na pa yun ti teenager. Ala ni mami. Ayaba mo ni ading mo. Tao mo na tayon amangan. Uray ka di dito'y pagturugan. Day talata cellphone mo ti igam mo. At daur urayek nga awag. Awag? Nasurok may sa orasan ang nakitilibabad kay Jarwar. Ada pa'y laawag nga urayam. Vicky. Anya launa yun ayat yung umawawag kan ka. Tauray rabrabi istorbon na ka. Importante nga awag ti urayek. Asino ka di dayta? Tasya kon ti umawag. Ibagak kan kwa na apaginanaan na kamot At dayta ka manen. Agunget ka man ako nakon. Kasano? Di mo mat maisina dayta cellphone mo. Kakaidampay. Dito ilang mat asidag tipungan ko ti pangidisdiswak iti cellphone ko. Tapno no agring, mangag mo adagos. Hay, istorbo. Good morning, sir. Oh, good morning, Mang Kanor. Adda manen ibilin ko ken ka, ha? Anya dayta, sir. Di mat mapan ka iti admin building inton madamdama. When, sir? Aglinis ak ijay. Itad mo man nga rod daytoy kini Kevin. Sigurado. Kwarta man ti karga daytaw, sir. When, sir? Itad ko kan na daytaw. Agyaman Mang Kanor. Ini ka nakakadin ni dadim iti allowance mo. Uwan, mami. Isumat lagaya masaan kan nga umasasidag pa'y kanyak nga umay dumawat. Kasanumat ngamin. Nagadupay la a sermon nyo sa dakikan. Sabali kami at talaga kan ni dadim. Imbag pa'y ni daddy. Maminsan la amang ibagaak, ikan nakadagos. Vicky, nalipatak ti sabon. Ikanak man dito'y banyo. Umayon. Atoy. Isaganam di uniformek. One. Ni. Di na naidulin ti cellphone na. Dara sa kabasaan ti inbox na. Tadapay lang ijiban nyo. I love you kan. I miss you ti ibagbaga dahi ti akachat na. Kevin tinagan na. Kan ada tracking number ti kwarta nga impatulod na. Vicky, isaganam man ti pagsukatak. Anya ti kayat asawan daytoy. Kevin tinagan di mga I love you kan ka. Diyak kayo tikas tang ugali ma. Apay apakibyangan manen ti cellphone ko. Agpudno ka! Awan ti rumbang nga ipudnukan ka. Anya ti kayat asawan dayta a tracking number. Agsaw ka! Apay asaan ka sa mong bat? Asino dayta tao? Hello? Asino ka? Da kayo tinmawag. Asino kayo? Asawak ni Simon. Asino ka patuludan na iti kwarta? Asino ka ang mga I love you kan kwana? Ha? Sumungbat ka! Asino ka? Adda relasyon may kani sir. Anya? Hello? Agsarita tapay! Hello? Inapanakamanan ni Vicky. Basol ko bayaw. Bayaw, di mo ibaga ti kasta.
Am mo ka. Naanos ka a tao. Jakman mo no apay akas dyan ni Vicky. Ay, ala. Aginom takit di bayaw. Ne. Isuday to'y umaw-awag bayaw. Aguray, tasong bata. Hello, Manong. Hello. Amok nga da di tabalayo nila kay ko. Pagawidam, tagsarita kami anasayaat. Vicky. Saan mo nga ilamang ti asawak? Tadanasken nga ipudno na kanyak. Unay kan, Vicky. Nagungat ti panagsasao. Pagawidam ni Simon, Manong. Itamot laon! Mami, aping awan man ni Daddy. Inungtan nyo man siguron. Sige kit di, mangan kayon. Urayag ni Daddy. Jak mangan no awan ni Daddy. Oh, iso daytan. Adan ni Daddy, inaksabtan. Sige na Daddy, mangan kayon. Agong ungat ka di manin ni Mamim. San mat, medyo laang. Ngam no agong ungat ni Mami, baybayan nyo laang. Ibagbagak nga rod asaan na kayo nga ungtan. Ay, nagdagulit ngamin ni Mami. Or-orayon kay Giselenta. Sa anak pa makaturturog. Naunag ti pampanunutan. Sa anak nga agungat kan ka. Lapdak tiriknak. Takayat ko nga agsarita ta. Kat ipudnom. No asil. Vicky, pangaasim. Taan niya ti kayat mo nga aramidak. Agtay na aklatan. Uray no ado ti panagduado di ti panunot ko. Ha? Simon? Maaklon ko no babae ti karibal ko ken ka. Apoy alalaki. Pudno ka diti agtartaray dito ipanunot ko, Simon. Vicky. Di na kita ti kasta. Agpudno ka. When? At relasyon mi kini Kevin. Aklunam ko mati kinataok, Vicky. Jak nagayatan, dahito'y amarikiriknak. Simon. Maawatan na kuma. Pangaasim. Sa dino tayan ni Mamim. Nasapa rin mo, Daddy. Adda ka no papanan na. Kasta. Ha? Daddy? Apay alimlim tagdagiti matayo. Limtag ka di? Uwan, kasla nagsangsangit kayo. Ah, saan? Nasubra anak la siguro ititurog. Ah, o sige Daddy mabitlaan ta itimplaan kayo iti kapeyo. Apay ngay may ka dito balay. Ada ka di problema? Kayat ko lang ada makasarsaritak. Kunakon kat. Anya ti problema? Oh. Kasla na dagsen na talaga ti parikot mo. No adalaan ko mamaitulong ko kan ka. Tulungan ka. Vicky, mapana ko niti trabaho. Mangan kapay ko ma. Sanen, nagkape akmatan. Bakit? Saan ka kuman nga agungat kanyak? Sapay kumatasan ang maamuan dagiti anak tati may papan itinamuam. Simon. Ipaay ko ti husto kada kayo. Aging ga matayak. Da kayo ti pamilyak. Saan ka kuman ngagsangit pay? Aramidam ti amin na kayat mo. Saan ka alapdan? Mariribu ka na iti kastoy akasasaad ko, Mr. Lonely. Kasla na po kawan anaming pinsan, ti panagayat ko kinilakay ko. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Vicky. Pagayam, Vicky, awan mabalin mo, no kasta talaga ti kinatao nilakay mo. Ngam napanunot na kuma,
Nuan niya ti epekto na kadagiti anak yo. Taawan ti palimed asaan alungtaw. At da kayo na pamilya na. Kat kuma, da kayon ti pangpangruna na. Da kayo ti pangipaayan na iti pamatag kan atensyon na. Kat sa pala kuma, ta makaamiris nila kayo mo. Nga umdas kayo kuman aragsak na. Kat saan nan anayunan, iti pagsaksakitan tinakam kan riknam nga asawa na. Kastametan kadagiti anak yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulon. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Vicky, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kan iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.